I like it. Esta Mangge'hilo tuhun inakan ni enetin Mangge'hilo Hurao pago di Diha benti gulu ki Måtso ki alas quattro e media. Che vi trovi in questa lista. Da chi si segui, Ryan Solis, Maca, John Sarmento, Gagigui, Gi Zoom, Gagi si Tossi, Julie Blogs, then si Erensha Frankie Tihara, then si Sanageftal, Cody Lizon. Pues waha quorum, waha si sana Winifred Lopez and si sana Maga'låhen. Yes, waha quorum meeting kita in reporting secretaria. Esta win nakutung esti i matos na minutos in November di eventi di chat. And in Guaha question that cosa and in signature etc. Sean Paramasa. Largo. Guaha civil duty. Maganda kasi yung totally inote ha. O sana mga magpapasok sa kahit hindi. Oh, kaya lopi si Guasali si Kareem O'Brien. Si Jules Moasi Chalu. Esta in Tokwi i mapos na minutos in November dia 20. Esta ma accepta edu. Pues i reporting secretario ginin si Maca. Oh, the treasurer. The treasurer dispensa. That's the quarterly statement of activities para Maga'låhen Hurao Chamorro Academy Charter School, second quarter as of March 21. Revenues and other support, the total revenue, and this is from allotment, and these are both from allotment requests, 248,922.65 cents. Total expenses come up to 220,766.39 cents. The change in net assets, 28,156. The net assets at the end of the period is 120,661.33 cents. And today we opened the second Maga'låhen Hurao checking account, and there's a balance of $1, so I have to put it up. So, and then we'll be getting the number, and I have the document for signing. Let's see sign it this year. Yes, that's Jules Moasi. Okay, how para i-reportin ni principal. Pinena i-enrollment update. Okay, higi 91. No megay esta manahalo matututun sa mga pagahis harikoy todo megay hi na manananga para ocho sakit esta mananahalo entry la megay fanan masti 30 esta gilista ni kafanhalo megay hi man dikiki megay ni aziman Mangge'hilo no iman daw kulusin naman halong do ti sinyo ko prometi iman dikikit sa again para to bot to the numero 10 no kisan papa na grado ni po kanya no ki cohort market para tao mentalism pues sempre by fatatum za betobi in numero siya tegri por ejemplo ni fat vamos ver fat ni 4 anos esta baha 15 na famagwan. Kasi ngayon manhalo para lima, katiza, 5 hasin.
Zengin todo manhalo para ketiza. Single hat na kompo tetenen. Za must di 5 esta para ketiza gilista. In manananga. Must di 5. Pues go up market, sabi sigon gilay charter na sita sa lottery. Tabi di 5 na naan ta or guardias na naan sa 5 hat na kompo na sita ta dago todo halong ta adik tingin ni lottery at tigi 5 na para that's it. Sabi and then thought that I 8 nisita pra na fortna as you say na famagoni gua man banyan. Ni dali gua unu ha para katiza lo gua 8 ni gua 2 mas but unu ha na telunya nisita ta prioritize but na fortna SDE guy telu. Okay. Eduha para enrollment approach something. Inaaten ng mga malapad na just kumakondusit put, kwanto na pamaguhin ng pagpanalo. Gi-is the budget request in pricing para pagbansalaki para pre-catering, uno mas na pre-catering, dan size grado. Pues, kung to size grado, buwasya man nuevo. Kanan buwasin ko sa size grado, man malapad na panalo. Pues ingin atin sa guardias nisita da DCD wati dos na cohort. Mga hit pumatay eduse cohort niya sa manlaksi, right? Da polo za 8 na cohort sa sinya gi para iskolan talo sa man ma-rotate sempre, right? Okay. Pues sinya ma-rotate put grupo, gi block scheduling. Da i unang sumasagaha umano para kinalam telenana, pues i 8 sempre umano and manhano sa project class S cohort umano pi. Pasina ta tutuning webo na cohort, luna sita ta separasya. No, pues edu para pago enrollment. Actividad VTAX, may bobo nito para ini famagon iman dokulo man azura TV pago man manona da iman dokulo na azura man kiki. Sa buat mas fatsanya was go nito lo hafata totbidan sa baila kada lunes and Nicholas para ora manhano famagon da bato iman ko ha dan si sana median sana pulani mafana bisa ni baila si uno 8 inanasia cantas and totally fellow tomorrow and cinema tinito na ani Jasia fumanana kui, tegui, afatalo, mamela di dia 28, igo put tomorrow siya para matsobi para ifamabonta. Para benhan man na tuloy mapaisin ng kusina man mongfukan dyan sina man na insabi bukazo. Gwina dia. Saan mo ba na? Saan mo ko tayo bukazo? Bukazo. Para tafanhita mo dia chanta. Sempre lamasan niya gagi fionta. Dan maadura si sana animo gi marketing. Dan si Hange, si Jonah, na po siya dos hafatamalo ifenata para lamasan ni posisyon niya. Pues mafatay pamagontoli bala niya después de hita. Hizo niya dan ibitax. Pues man atatizi zaman hita. Okay. Kanan edo mas para estin na mes. Para estin na mes. Jesus mas. Jesus mas. Basta ano papa para ibigo na asunto. Sila na i-bita, i-endowment, and i-Maga'låhen Hurao lease agreement amendment. Utumo na upolo SD lo si San Unitis and Guapo po revisa tabu mas amendment, mas nuevo na amendment, pues kana kuzun para todo samju po revisa lo pues ta motion Tamuevi, para una lo por ejemplo, uno by signing, por ejemplo, no necesita amendi y disciplina,
sa pulihang gitu ni alternatif para apasi kandit no. Jadi video sauno jadi akilot lo pago mabos market para sihat todo megan da kandit REA season todo tibo mali pues necesita materia do ada sa i kandit en apasi esta apasi gi invoice pues necesita amend lease agreement mo sangan na put square foot na sa taza meter, right? Plus necesita put square foot na matarahit ikan. Okay? Lo sabita birahit tatizata bisita eno Google hasta engafatan hafasya zaban na siguro na dinatituro. Okay? Itu maksud. Versi 8 ia escolentado update. Escolentado esta ena halang para i-fondo sa i-budget. Lo siguro financiero que es Vanti, cuisa igelo charter school. Ano fazem com esta matéria para size grado, ilenya na para ugagi tarea ki agenda ki abrir na poroma para. Pues necessita bem sigat tu matizi ano. Okay. Dan i-ocho po ano. Esta kisha vencido ma committee na siya pafanadura ni curriculum para edu. Here. The mestre. Para esta data. Ungen, oleh dia atas para mestre. Mana dia? Dispenser. Tu check lagi. Update. Yeah, mana? Okay, pues hafaorju on classroom locker room update. Okay, necesita ben dia fatausin format dan kita ini dapat para tabi hafa class mana itu para dos beberapa chess no. So uno para UKV dan dos para sekolah taruh masih dos. Malah itu chess lo. Dos, no. Tres na class, so dos para. To go off that look, we necesita un polo edu di lease agreement ang ganit. Kita revisa. Oh ya, Pues, yeah. Esa kana halam. Yeah, lo para 8 seconds na. Okay. Pada esi na sakin na 6 staff for na dyan esi. Lo 8 seconds sempre na semana mas class ni sempre ano ki akilot ni kodo na patakila. Was the MH lunch program update? Necesito salapi para ano sa sigat pasi kudung dan type ki tinang ni budget. Hasil pengamatan itu. Ani para tanah para go guys salapi itu. Kada miss situ hasil finance size mid size mid kada miss kada invoice size mid za ano mapapasi kuzung edu na bola edu ano sangani hamzu put ni manana ni warbay na in katga was manimilik tengwan was lastama warbay na DS but benti na na kaiwan ni lastama that kita mapapasi na sa alu lumas mali pago ani matutu manamet ni ticket was matoto ticket kada kondisi ticket but I was given easy ticket hatu fungsi berani pantu was ezigi na sinang ana halami in katga Sen esaman waktu ini tatumu ko bana tanwani but I ko para tengkat ya was in quando Caribbean tengkat kerja pago 50 and 60 50 to 60 si todo in 91 pues esta y mami pizza sa siya mo papasi ina tanwani tihita mo papasi what about man kaya para manongko no diskin to 20 apa sa fit me para sempre yung biggest loser thousand man ko kaya yes
matutulihan na niya inuwasisa prepare ako yung more stress with friends and Correct. yes okay asa lo necesito just piensa lo que parece Mas, necesita más la Orientat de mi casa, pues, apoyo otro na plan. tulimang No, necesita warn the parents. asa na ito na yung Esta Tapos esta na more natin kung si low. Okay, everybody's gonna want it, say no, but at some point, we're gonna have to say, we want to school, or you want to eat lunch. Donios. Dog Maga'låhen na hamdu manana to get him to be bored of Krisa and he son, you know, in Shantina. Bona ba yung desisyon ta? In effect, as it, you know, timan mago fi manana mo but it's only these are hard realities, no? Na ito ta fala mabahay. No, we're gonna revisit that, we'll have the parents reach out to us, like, maybe send a note home, that you guys need to write us a nice letter to figure out what we're gonna do to help provide lunch for those that, Yeah. and because if we need to, I enjoy not cooking for my kids. I enjoy not meal prepping for my kids. Necesito smart feed the kids. Carefree. The mama progress said you know, it went down a little bit. Yeah, más en la chula, más en la Not that much though. You know, Then teenage customers. okay. Low money. Kiniga po tax. So necesita dos. Yeah. Necesita dos na lang. Yeah. Tinahon mo na. Ako na yun nga. Got it. Chicken cutlet. Legacy equal chicken nuggets. So money. Chicken cutlet. Manya magait na niya. Okay, no. Mega sabon. Sinai, I don't wanna miss the table. Okay. Wow. Esther, Sin, DB, right? Sin na Talwani, Sin Tori DB ni Candid. Esther, ang ganun tatutun sa Shantu 45, right? 145 i-target. Ang ganun hasu, 91 nga. Pues, edigi Esther cat, you know, tinaw nga sa phone sa lopi. Ezo ha, in 91. Pues, pago mas sa Talwani, than a candidate. Taipei as a budget. Cocina, like offer half off. Yes, and then I am. Don't believe this. Pretty. No, No. like Oh, parents. that's- Oh, yeah, oh, like, necesito na pasilo. Number top. That might be. And one, two, it's like coming in at 4 some per plate, right now? Or 495, I think. Portion of often. 475. Portion. The Mangge'hilo doesn't count as a was 1-to-1, 475. Yeah, one Yes, yeah, I think Let's that's say fair. 260. Dos meses. 260 para. Dos meses. That's a better plan than what we're doing now. Pues, como la cosa de water. 475. So that's, well, no, maybe we get a 250. 250. Hey, ¿cuánto en la cosa? I think 250 for lunches. Oh, that's Must nice. do, that's fine. And then, you know, So, malaki 250 pa. So, go, Talaga tattoo the upgrade. It was 250. I don't know, maybe, but we need to send out the letter now. As soon as possible. We need to if we send the letter now, tell them, and if you really need help, then we have to, we have to address those, And then maybe if some other parents are willing to. Okay, welcome back, Sean. A break. Sean, Number. doesn't message So, but then we get the letter out and Yeah, then see what the, So, see later what on, the chat then, say. if we do start, a break. Kung wala motion, motion, para tazobe ito pasti i-manyay na, is it 250? 250. Kaya pa yun, kaya Diha Karina Talawani, Chichen. tatutuhon hiya break.
Go. Si Gaston? Of course. How as opposed to Gunduzi. We're not gonna send the letter first and see what the feedback is? Well, necesitan sobre este pues, you know. Yeah. Kasi that not able to meet. Personal. I don't think we have a choice. Baba, as a father choice. I'm gonna go to our meeting. So, todo hunggan. Ilan siya kung hunga papatatokoy. Jello, Densha, No, wala. Ay, lami. So, mga ko, Yoba, wahak form, no. Oh, I'm sorry. Yeah, Trabaho hunggan. Wow, Hunggan. 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 Tata ahi, tata problema. That's pues, so that's a senior mind. pues tatokoy. Okay, that's a what Cosina send an announcement out, like, not Måtso 31. Kasi actually, sorry yun. Fernando Lunes. Ano yun yun? Mena was in the Lunes. Yeah. Ikat na, ikat. Lama na. Lama na. What did he even say? You and you know that Okay, they must. I mean, it's a one shot, right? Sino tatokoy pa, gives them, you know, And we'll tell them, ask them if they really. the sooner, you know, like, sooner the better. But it's okay, go back. Mangge'hilo. Hunggan. Latina betul tu Jemini. Oh, Siapa baca Jemini? Review tu offer tu puru ini. Like nasi daftar, okay, Esther Yalu. Rakyat nak bersedot, nak bersemelau tu. Kalau buku apa ikhlas tu memperdekat pada gua. Terus masuk. Jesus masuk. Masi. Hasta. Okay, Yocho recruitment kari nuevo na MH4. Okay. Hati kwa. Azi Malabo. Hati malabo. We have some people at the bank that want to get on board as part of the bank's, I guess, community reinvestment. The bank, you know, they request that we reach out and, you know, join communities, like, you know, get on the board. I just don't know where the line, you know, of real board member and where your heart is with the mission. So I don't know where some of those things stand right now. So I'm not gonna recruit any of them yet. So, but they have been asking. There have been requests. I have a suggested list and I've already asked some people, and I wanna report on who's on them. Pues, para guapo recomendan na si Sobies and Hago and Hana Sanang Total Loss Board. As the key transition, no sir, just radio ha. Saga hat. Gimaga gagi hamzu asta. Saga hat, GMH. Pues, lasu na Ozan Hago. So Hago an educator, right? Was Hana. So this is educator, okay? Okay. Pues si Doreen, si Joe Noel, It's one of our Hagas community is members. Azuzilagi, right, is Apreva Malagman Zula. Then si Diha. Pangilinan. The total is yet is like Mia, si Joe, si Doreen, si John, si Dina, Mia Kuda. Pues ta necesita unos. Maybe Shakti. Yeah, necesita. And then Tisina na Trust me. size, what you but size, necesita Shetty, but no is the Paraguay Malika Shetty. Mapus Menga in Webista. So Right. Shakti. Buntumo and Are we gonna separate them or we're gonna keep them on both boards or maybe like they
can go learn at the Chief Hurao. No, we just give MH program. Huntan address and read $40. I'm sorry. Pero consistent na. Sa Hamzu plan trains siya. Bago plan Hamzu plan. Fluid. She's gonna be good. Situation is fluid. Okay. So, what would be our recommendation para Recommendation. recommendation si Sean? Oh yeah, mana na tiap episode dispenser. Sean was not. Separate to move si Sean, we Funders. okay. Masuk i Gumara. Oo. So, Diha episode sinut. Yes. and he Lagi mo ihapon pagkuha. Let's get Oo, sa Yeah, yeah. Ne, humensahi, Again, agen. Danny Cooper's kaya total hapon. Okay. Different Malaysia lo pareo na semana na ating papanggaligo. Oo, sana bakasyon ko. so and he until uno mas plus. Na to move. That's sana ko ni people. O sige haji uno zangin ta desili kinin. Okay. Ibang correct zangin. Esa si Marine. Oh my god. Esa Okay. those in the Oh my Me. god. Hagon tu hafa na agen estimate. Okay, but if you're just doing it to satisfy the bank and your personal objective, then T that's kind of not what we need. No, educate hafa le correct. Untu mo nati ana ha esti. Nesita. We doesn't see. okay. That's about it. You gotta be here if you're By gonna the be one here. look we good. Necessity dream back up. Sige. Stop na necessity. Siyempre like niya yan. Mungkin sini. Pues uno más. Terus uno mas. Sa sorry pumalas sa like niya kung yan. Zangin. Sa kita necesita ta recommenda para Lima bala na soccer. official. Okay. Lima bala na soccer. Ay, esta pa kung necesita. Hagas na navigate ta. Man, at sa Sign on and move on. Just honest. I mean, just honest. Ay, Just honest. MH, was city as a man mobiles, was MH, ani man tatobi application para charter, elected na ipareho na board para transition board. Mas kumekile niya na esta atana esta Måtso. Very esta guaha board na matatatong para MH. Oo, basta. Ti para ocho sa akin. Ese na sa akin. Ese na leko in sibilas esta hamdo na dos. Pues lima bala na. Kung Wala na yun. kung term limit. Para board. Hungay. Was nasita entertainment ng balas, no? Ay, wait. Malapad do asa kapalo hutu na buha staggered, no? Medyo haji po gagi cinema. Then the Tresa ginin ni Matt posting a word para Osaka and then he kumado na. Lieutenant is dos honest na. Ginagaw gibala sa tumo na ti term limit ni lo i-limit para i-lie, right? Na po, lo zangin malago and water talo sa maksata pasina mariba, no? Yeah, because I was thinking, like, because a lot of organizations, especially like for like when you're president, they'll have past, current, and future. So all three are still Okay. working together, and so that way the current is responsible, but though the past is still available, and then the future Yeah. knows what's going It's on. staggered like that. It's staggered like that. It asks for like the tres años, plus dos años, then un año, right? Pues y di tres años so mas hat, lo uno esta time pues nuevo. Lo gagay biho until he wears out, he or she wears out. Then, thank you. It's a war now. So ganun. Nasikila ko na si stuff and fit me. Okay. Pues Okay, pues uno más, mi anak. Pues Uno más. enseguida esta, again, inaccepta esa na lista, esa matling niya Huntan. Pues keep watching na Huntan, necesita ta comida siya. Okay, pues sige Paulo sa pre-doros na Huntan.
Bunu para CHA dan umur para MH, buat apa ni kita terdaya. Okay. Diba? Okay. Ano papapari inwe guna usuntu. Dihanapin sa lapi, buat muna bank account, si Juan SMS, si Maca SMS amin na babat dan kuaha peso. Oh, yeah. Pues itu ada hinatan sa lapi ha. Kana alam toru sa lapi. Pero claro ha na irason na wa ucu kana ilang tudi apa gi dama record na put para masih para salapi charter dan finati na salapi mga pumala na nilos as in na dos siguro das Jackie abis yun para talados pues esa toro mafit na nababa okay. Debí no di 9 pesos más que la many pesos. When I put my warrior call money in, it'll be short $1. So you're only doing $4.99 just to make No. the. He's doing 2,099. There's gonna be some nines in there. 2,099. Are you kidding me? Oh, the total board members every 2 3 Taiwan. Spencer. Ay, sa Big nasa Sophie, nasa natin sa loob. Si Juan Munya Oh, yeah, mona ka si Juan. needs to find 15 million. Si Amin. Oh, esta sempre guisa más, right? Deve ser assim. Okay, esta. Pues sinena natin sa lapi para tutuwi warrior call, Inagang Hurao. Maga'låhen Hurao. Mhm. Then otu nangitan na Maga'låhen. Okay. That's a tongue twister. Nalilinitin na pamanaw. Inagang Hurao sempre Reds ko Ranger gaya ho ba no? Si Ranger si Tosi. Bumalulimas then si Ranger ha malagaw na ibili information ni update put Kemudian mandane bawa si tasi dan si ani ber ketua hagul sana benefi ho and si Sabi and si Nanti Sabi. di ngayon ada lagi lunes with Matis. Matis. right? Pues tu diskuti todo apa tu information pada di pemalaan di Maga'låhen Hurao. Guasiano tarihan mami bawa putih animo visita tanah Huntan habis kita launch pues sempre visita tanah gua punta talu ki mamala na semana para no Matis mga. this antes di launch mana ujung Maga'låhen Hurao para i público no Hundan. animo tarihannya di situ apa tu ta organ zinu launch right Hundan po prepara video. Yeah. Gua pun disita by tugi papa zinu angin todo itator accepta nina itator siya ni salapinia afa na form afa na ofte disita ta usa para ta tugi papa todo information para no nos no mas preciso na tareha siya para Maga'låhen Hurao. Sempre ay forma music para tulang resibo. Kasi lalanya si nandiyan na ba forma sa kada na member i Mangge'hilo. Sinya tagwi sinana mo si tiyo mo. Sinya pago nag-accept ini na itaray na Hurao. Oh. Gua tagwi resibo. Confit na. Pas tuloy magi para oficina dyan salapi. Dyan gwini na para ma-record. Yes. Lo sinya hamdulillah ko in accept ay salapi para i-inaga. Sa sila dyan po sa wipot na para ino.
Ko sempre in effect dun na siya tatuli. Kuhaswa W9 sa tax. Tapos pag 8 sakan sa puliman nga mas kini sa siyento necesita sempre 1099 para non-compensation. Right? Because kung necesita tanay na siya dahil tanay resibo loki sa Pfizer ha W9 kasi esta ta tutuli 5 was 8 sakan dahil ta 12 1099 esta ta tutuli ta Tana sumana si esta district 1099 sa esta kay ito yung information. Raja, cosinyo considera ano? The Oh, W9. should we just do the W9 when they first give the money with the receipt? So that next year, when we do their 1099, because it's above $600, that we already have all their info and all we do is file it and then esta district tanaya. Joe po naman. Kung magbayad na tayo necesita, ano para ST? Yeah. It also has to be amount. So then if it's over 600, manasita then mas diditi kaya sa change. Ito mga person kada tato. Med fan, right? Diha. Med or hafay mas hafay cheese. I-discount? Gusto Si mo? Onimo, right? Ikinipin ko na huhumog si Onimo, right? Sinabi niya, ilag niya na iti programa niya buhusa iti donor box. Donor box, right? Kula nesta no ba programa niya no para maneha toro no siya. Okay. Ang ginun trade tori information no auto generate na tori in manisisaryo na fok na set. Lo necesita. Lo ini kinipindefin again nisita na siguro dyan ti Onimo tanong guy basta kaisi. Unyan, nasigurakan. Unyan. Okay. What's very fast. Dyan logi mag-isidi na asinagan kura toru para digital. Okay. Para matawag toru digital na anunsyo. Again, gua maski quanto tato? 2,000. 2,000 again gua mask ko para text. Okay. Okay, sorry. Ko patang kay tato na nahi. Oh, di ba ang toru ko 2,000? No, just ito sobe jo kuha necesita na motion para Unyan. Sa maakraba ilagan kura na CHA po tawag. Logi mabahit para sa topic kay Papa EMH. Oh. Mas nisita mo siya. Wow. ko bahasa Indonesia tayo. Kau tidak repeat tahu emotion? Emotion para serta dan betul Maga'låhen Hurao na hinatsan sa lapi. Oh, Pues Pues como para segundo dia não. Okay, maganda sila dyan. Depois me fala de dia, right? Pues tabota punggan Okay. tawag ahi ha. Tawag Okay, di ba? Malapan, boy, malapan. Malapan nasti. Ni tatogoy. So and then asa togi toru i details para esti na hujung para toru report. Basta pi lunes at martes. What is naman yun? Pues linangitan na Maga'låhen ngayon tutoy. Dia Jess imagine usado antes de anin manana. Tori tapo mo to sa Facebook, Dan esta home receiving tati na bigyan ni locales. Dan buha option yung plan niya hat bay sabi binayan to esta fit ni ti list which already fun. Lo uhasum na para edu 100 pesos i-ticket dan 100 para 400 na tanto i-boro. Pues
Hasta, mamasinzo cuánto necesita para trabajar con un salva y lugar para día 10. Dan guaha gimazo. Dan guaha menu para adik A, B, C, A sa 38 pesos, B sa 42, dan C fanan 52. Agree. Ogo kata decidi na para izata profit margin. Yo, rekoka itoro lang ko si casing at decidi kata motor para Then we order patin SD in booklet. Para tabendi booklet i-add na parang ingin malagaw sa pagkat to sinalamu sinyon fahan i-add ki booklet na pagkurin ng sahig ginini familiar mo pa invite sa hanana pa basta fa malagaw mo then booklet para tanang printers na ihuzo na niya as i order patin SD na fundraiser kasi ni na chess i-ticket guna niya i-refa Pues uhasu na iparatagona kuni na imalina nito na pamilon siyempre tatili na para 25 para 80,000 profit. So actually profit ini hapus na. Gimapus Ay, sa kasi has given sa ilalim ng Shantua na tanto. Yeah. Lo STC niya, imas mega kocho 150. Kasi siya lang nabili sa kay matuno. Sinya. Kasi natulungan pati education too. Then Brunch. Kalan amat sa dawan. It's a brunch. Alice Jess. Alice Jess is the key alat mo na? First week para sa Oh, that's right. Oh, lamay ka kang zulu. Hati o chikin. I don't know if there's anything else from our school. Kiwa na. So this season na. So in Maria. Distansa pa wala na lang alas 10 para alas Alauna. Right. Mga dia. Sige, So, almost been so. Ang sunod man namin hack. Puro sinakuha ng sitata. Sena. Look kuha motion mission para OVST na kinasin sa laki. And then tapos si Yeah. Yeah. Tapos talokit sige mo na. Pues, senior joke, right? Wako bin mission para sa OVST ni man ni Huntan na Maga'låhen undi ay besan itu kuah si benduti sini hawan di belakang Pagaya Indonesia Malagaw by si Gunduti, angin belakang Bunga. angin silman Agak satu planunuji, kata Lobiro, saya berisi. enggak Okay, good boy. Isa po. Chair. angin tak accept enggak Bunga. enggak Gusto lang kung may tawa okay Bora uno mas ni Debbie. Para kunyo ko talagang Okay. sa tapos. Adi ni Toby senior Toby itu lebih pada di very honest para di dress. okay No. dress That's fantastic awesome. okay left aja Apa mali? Sorry. apa mau angin what are we calling it
another one. Lo Lo ganti este anis na celebration. uno na celebration sa siyempre kuahamos na celebration Oh, sa i 20 anos. So, Oh, lo kasi ifinet na Baka CHA or TMH, right? oo nga, MH sampai pun. para MH. Para MH. Okay, concentrate. CHA. Sulit tadi. Para CHA. Is that Za pwede, Tak bila MH. yung parang na pwede, estimunazin tuloy, DW. Yun na sa estimunazin. Sabi ba ito mo automatically, hindi maliyan din siya. Diba? Okay. personalizer? True. Okay. Estimas tomorrow as the Estimunazin. Estimanada ni Matthew, Diha. So, okay. Lo parames tomorrow, visita todo do remember me, ke Mangge'hilo, palagi dia chanta kimo. Then Hamzo, necesita un guy guana. Oh, Sai hizo, por favor. Dia Trenta. Trenta? Trenta. dia chanta. Sa Domingo. Alas 11 i-show lo matutu ben i-display sa bahala nasa di alas 10 lo alas 11 demi pandai sabi magagam isa magagam ito ang domingo sige after ano si Tatagoni dan si Recha po pati lo pisa si Maina demi do dagi Recha ko mo Oh, dari sana sila guys. For the record, no. After day one, guy si one, DID. si Juan mo niya gaya Punya guy DID. Si two is master. oh man We miss you, Selu. We miss you. Chalo, asa Lanji, warrior ko, Maga'låhen Hurao, na si Don Spiet, kwanto na tatal, parang nakanalo? Tulos bit. Si Don Toby, Toro dos bit, chalo. Hugan? Okay, pues tahan ako para i-graduation. Para i-lima din mo i-graduation, esta na tatobi graduation i-dia 24 Måtso. Sweeney Hurao. Esta Toridos Huntan. Hugan, Huntan. Okay. Bula is Bula. So asa i class mona at so we kinatsan salapi put United grams. Then Fanan 1800 Wow. Todos. United grams they raised 1800. Plus Captain Umagwarza o Bendy Diha 29 Maga'låhen Yes. Yes, Oh, Maga'låhen So again, Yan siya. Papa, son support team. Yan siya. Ako ng class ng Just they're gonna be Hello. Bendy Kusinya on confirmas and Faisen y falamos mga pala sa kusinya quase sa booth ni Papa para i-festival. Oo nga. Confirma sa o polo mensaje tima adım zo tati kusinya arregla para hita Oo nga. que para dia 29 y festival malas dia 29 Hindi. Pag-program confirma na sa natulo. It's 3 days is what the Hindi, no. No, 27, 28, and 29.
Nafanan undi ha. Okay. I'll send. Oh, you got the info, one? Yes, sir. They asked me to sponsor one of the bands. Oh, look, panti undi. was that the sponsor a band that we doing for Myson booth para kita? No problem. Frank can ask, no problem, and I'll ask. Okay. Yeah, we're better together. Malagnya daging manita. Okay. Saya Wilisi, apa lo angin baru di Jota Bumi apa para Tokyo apa para Delhi. Vectors Ifinatinas Maga'låhen ha, you know, i-kata, greeting cards, dan fanan, para dikikiya, you know, isa Maga'låhen mana ha, o fan mandani ko matumot na Si Con Donnie Dinans. Donnie Dinancy, what did it in the loki? Oh, okay. Pwede necesita certificate para eso. Ang certificate. All the artwork. You know, Finatinas niya, Maga'låhen. Oh, in para Lima in Pagman ng Honey in Abudun Shell car wash tickets. Pues dangin mabendi benti manado pala from ganyan sa chinsita sa tasangani siya shentu kada paganda para magago para masaya shentu pesos manado. Kasi nga. Pero ako ito siya 5 pesos kaya. Hanggang. Pues eso yung nasa ko si Kumalo asan decide na para fanajuda para is nengkano jani pupunta siya si Kwasali dari I don't know pues Tapi yung years old na siya. Mas librahan na ito. Okay. Pues, gusto niya natin na dos in aligaw i-mangkot. Malesa zon confirma, por favor. Dun, gusto niya in-faisen pa rin mas naulit na lugar. Kuy Papa? Papa mas maulit para ako because of Tasi. Yeah, I was gonna say Yankee beer. asa madami magkakuna Agora, tu mo, siya faisen siya hapo mas, you know, nagamati parking if you only back of the stage. if you need piso. Yun naman nag-iiso, right? Ungan. Munga kita ni piso, guys, sasabi ti mali. Mga zino, gari if you need kemon siya. Ungan, por favor. Ungan. Okay. Okay? Essa? Okay. Si Jus Masi. Yeah, ungan sino confirma na si Giras kami? Okay. Okay, si Jus Masi. Was one na doble na naging okay? Okay, essa. Okay. Hanap ako para Yocho, Endowment Foundation and Maga'låhen Hurao MOU para health insurance. Basta confirma ito. Ilan niya si Joe Pogger si Sigli kate na essa po togi ha, pag po tulumagi para mafilma. Basta siya para health insurance para. Is it going to reduce the cost? Hungin sa manadanya B-tax staff and Hurao, which was Megan a staff, was Malik. So we had him added to the MOU, the procurement MOU, because then if we do it, we have to go out and look, we have to follow the procurement process. Pues necesita sabri tinakong sa titolo po family insurance. Guarda ito niya sa 5 pesos ha? 8. O 8. 8 ko yung mga ginamanda. Zan fanan 8 para siya kasi ngayon manadanya, mas taka pa insurance. Pues endowment para uhalo so panaplika pa insurance para to idos banda. Ezo na necesita manasalong i-MOU. The procurement MOU. Plus e-marketing contract, SSC animo Mangge'hilo, plus they nahutin para for example na action.
Para ako maalit si Animo sa natutuloy. Toro. Lo necesita na revisa toro sa the city code. Plus ano pa para i-Hurao tax partnership agreement. Oh, Kailan Hurao right? Tani MOU. MOU isn't hilo. Oh, sige. Yeah, Hurao right? Another partnership agreement. Okay. The MOU Yeah. para i-Hurao. Para kayo na klaro ha, right? Kasi na dokumento official man malalako i-lease agreement. I-MOU para procurement, right? I-electa na siya para mga libaw. Then i-chess. I-MOU ni Mafik Mabinadia, it's just activities and support between the two small parts. Partnership. I-ordinate MOU procurement din, then kita zani endowment. No, i-MOU partnership, tagri as agupa, sabi mag-usay ba nata para i-car wash niya. Once niya car wash, lo, adyo na car wash, para i-famagonta. Desi ko po tomorrow, gidia 28, pumatsobi para i-Maga'låhen Hurao. Patigi junior partnership, ako pumatsobi, pues agupa sabi man matsobi car wash po mo. Okay. Da eso uso nga ni sa hafatan namin toro para fanhuzon tinham. Just awesome. Kasi board with you. Oh. Wala ako na ito. Alfredo's? Necesita to update studies of the strategic plan. Sa district malam he, aduna strategic plan para CHA mo lahir, right? Mas necesita to the CHA, then tanano para tana silungan sa ni That'd be a good time to send the new ones. Okay. And who necesita no sa Tibereo esta. I-hapatan namin to sorry i-strategic plan para i-CHA. We're off the grid already for that. So then you need to come with charter. Because it's agreed to order. Muna lugar, mas hapag single use. Yeah. Esa mega check when what obsolete team pues kung necesita nuevo na guía, na mapa, ni para ta DCD, cosa que si na bay plaza bay, bay to reaction. Para kita. Pues ngayon mo malik ang board. Ako sempre Yeah. sugi Junio. Necesita apa sila niya? Necesita hacia tengo 2 días. Okay. Hindi totoo Junio sabi mas nalit sa nato na eskwela. Yes, matutuhon nagpunsong na. Then hopefully we're on summer break too. Pues hapa beto isinya beto para tener mas Canada y tempo. Debi ha foto bisaba. Sinya beto tunha I draft. Sabi na halam. Basta polo hulu sa hamzo en omenta pa nasuba. Yeah. Beto tuna investi that tuning nuevo sa sabi mas up ang tempo. So many days. Managaw inuevo dyan in member travel para esti. Okay. Okay. You necesita, like we pick a date now, and then, or not now, but a tentative date. Tentative Make sure that. Weekday, no? Weekday, you can just call it. Maybe. Ako lang. To be signed leave, they can leave, but Cozinha besoto que em primeira semana de junho, antes de matutuno, ou segunda semana antes de matutuno, tá pensando? Okay, because I'm bringing my kids. Talaga, ang to Toby retreat queen, or the guy behind me, senior to uso mo classroom, sa di matututuno dyan. Uno na class para i-Maga'låhen, ganda-ganda i-Maga'låhen. Uno mas si Huntan na pipig sa
Just in time. If it's what I say. Then she's double S. Hello, Huntan. Esther already, I talked to the mayor, he said, no problem, I shoot him a text or something, and he said, that Frank has to buy him a beer. No, That's Frank was already, he said, no problem, he said, I just got to shoot him a text to look into it. They're actually setting up right now, Oh, Diha. the power and everything else. Okay, Oh, yes, Mostly, true. okay, Viva. Just Masi. Okay, so we're thinking Junio 12, 13. Yeah, Fanan. Hurao Hurao Simugoday. Simugoday Malik Purandagi for SC. Right, come on. Lotiu Dimastiki Diaz. Para 5 días, yan. 5 días para PI. Sa po asagwa I Kinadugo. That's a short. Oh no, sanatazo bakasyon. Sisingin bakasyon. Para so sa Guam de Toby I don't know. Kikimantoski Cathedral. Wow. Sige. Infinite. Infinite. Was How can I give a curse? Was dia dosis interesting? People Where is business? nice that to go in this is This is us. Sa dia 31, 30, y ultimo día en escuela. Ultrasound. Maggio dia 30, ultimo día en escuela, pues home. una semana or 2 semanas para te preparar para tabotona. And then matutundi unyo dia 16. Monaza que dia 25 que Julio. Yeah. Una Sabi semana. un semana, 2 semanas antes de tinito en escuela tabo. Pero sa Pero Maga'låhen semana. ateni liberation sa dia 21 Maga'låhen hit sa. 9 to 2 in escuela 8. Was Augusto dia 11. That's my thing. Those is interesting. Those is interesting. Okay, Julio dosis interesting. Ano problem? Okay. Turn in your sick leave. Oh, different than udah Oh. dosa sampai tayo dito sa Ano? Hapon talo. Graduation Fahan kan itu ku samurai sword. Lo sines it's okay we confirm Pues te pola dosis interesting Fernando? Okay. Pues para pago dosis interesting I retreat. One mo yung hago konfanya na Talwani? Para 2 días? Of a retreat. Even from para ano to di Para, descansa. No problem. Sorry, no, I think. Unhungo ka na, right? Like this, one mo yun na po retreat. No problem. Don't let yes, easy, love that. But 200 kids, no problem. Kita ni Mangge'hilo. Okay, that no problem. lo necesito un día para Para I was not afraid of. So, dos na board sabi, i-MH na ni CHA board. No problem. Sus Marcio, back to how. Dahil sa esa lang na si Mangge'hilo ko na para niya retreat I magpamagod mo nun. Esta paisinzo na po malak tinian para retreat da lenga si tata po pasi todo por favor. Ito, malengo tek si tata mo fin. Mga malalagi ako. But not to say very busy, said I'm gonna pay the trip to Rhoda for all the. Tinian.
Tortilla? Ah, laki din. Atras mana? Atras are you gonna do it? Huh? I interested. Apa mangi? Mane. Kamu kan tu mane. I did. I don't know, daughter, that is not my. Who are they? Okay, was Dia Dossis and Jesse, no? MH and CG, for the chief. Komalagoha Risaki had a retreat. The receding or retreating of the waves to the shore, usually toward the cliff shoreline, caused by incoming waves and outward motion of waves. Risaki. Risaki. Metaphor. Metaphor. Risaki, finish the word? No, it's the retreating of the waves to the shore. The Risaki. Risaki. Re-I-se-a-ke. Español, ¿no? Nina Sani. Oh, Silani. No, siya sinasabi ko lang derogatory ko lang. And then siya, apa yung palabra para retreat? Pagwaho no inatok. Oh. I'm hiding from every stress level. Inato. Inato. Gato na. Kasi Hasan. Oh, yeah. Sambritas pia palabra, okay? Kiora. Hasan. Sempre tagui tatutun alas 9. Alas 9 as Una lagi alas 8 dari hari ini. alas 9 hasta aquí alas 5 o 2 días sa telefonasan. Okay? Kasi na maagang retreat. Alas 9 alas 5. This is stress. Terus alas 9 again. Retira. No. No, that's like That's Jangan retire. Retirado. E questa è una papa per i annuncio per ottima. Kobano Shimizu, Waimunya, then Erensha. Tata mas. Tata mas pinagwaho. Ada mas. Okay. Pues para guapo uno más. Para i 8 namamela na Huntan. Kung mawala kamzu i sana dua unas kung mawala Down, Sangan Pago. Just the bridge hasta septiembre tayo bizu buang sebagai hana train dalo. Saya SSST. Pues alguien nos sisinya bagay di Zoom lo que para itu terus para impactación lo. Kasi ng fundraising. a break September. Actually, yung check it diaspora para yung Maga'låhen. Tidak itu. No, sisinya so get Was a bridge sa Pago dia 21, right? Pascua dia 20. Oh, mata taga, yeah, West spring break. Tayo bizu 25. Ano pa na flame tree sa ito? Kolye. Me?
Onsi, dia onsi makan. Tapi Diha kata. What is that? Diha Sila dia once but It's this like a retreat para Dia 25. Let's tell you. This is what? How about that? Desse outro é de Beli Santo. Oh, Benesanto na dispensa. 25 o no? Ngayon po ano? Que houver 24. Jueves. Is 20. 29. 28 ka 29. Sino yung lunes sisinya sa Class, yeah. class. Tawag ko lang yan, umalang tisina. Ifinatan, kasi ko na, anong siya, ifinatan. Gansa, ifinatan Fanyomnaken. Our spring concert is gonna be on Dia 1 and 2 Kimatsu. Lo, ito yung 22nd loki, no? Mhm. Like, so, manonto. Yung Para di testing, itagi. Kung yan, ayaw lang ko para show. Uno dyan dos, manonto, tapos tajaji 22nd. Yeah, because in Hasu, Okay. Kami nasa ko naman, nasa ko. at Hasu 2 días, right? Dia 1, para ifinatan Hurao. Fanyom. Y día 2, para una comida y comunidad. Se te van a hablar que Rote, Tulang. Nyom, na, can. Ganun yung palabra, somnat. Is panumnakan ba panutan? Ako fenomenon po. Panumnakan? Hmm. Kung gano'n? Este ki maju. Ngayon na panutanan. Kalau salah nanti tunggu. Masuk? Apa Yosi tak lagi makai. Ay, Tapi kasih lo i maju, pasafat agin. Again, para i-filata ki maju. Panumnakan na, that's it. Yang dos días, itu uno dan dos. Mando dulu dan mando. Apa? Uno para Maga'låhen Hurao, uno para comunidad. Oh, Lokal komunidad Zani family. dan Sita pasti. Winnie. Half off kari. Hinatsan sila Pino. That's Oh. supposed to be a fundraiser. That's what we're doing. Mana project. So actually, nabilitan na halo na comunidad. Ye, nuevo nasan to. Ay, hinatsan sila Pino. Lo esti na hinatsan. Lo aja para lima dan mana. Okay, so that's what you necesita na claro es ko di hinatsan sila people di board that's all we i sweat. Like i family set. Para go ti necesita un breve esti. Para i family Hindi. that we have with class. Yeah, hindi. Lo pues ko esti para i class lo please pa. Oh, para board. Para yung organisasyon. Okay. Di para class. Para yung organisasyon. Lo, ang gamot to, also na tempo na, dyan ta necesita, basta usan. Ang yung necesita lima pa manot mas sa lapi. Basta usa ezo na sa lapi. Para ezo, para uno sa Lo bipolar para pagi papa 8 months para paga. Okay, pero pues i Pas mamay na. Okay. na hunta ta. kwentos na. Nasa. Ano no. Medyo Nanifetsa para 8 na month no. 20 webi. O na 29. that's so close to It's gonna be it's very close to too close to that thing. We're gonna end up canceling. Which one then? the next Si 8 na month. necesita Si mi ate sabi di It'll be a quattro. Lego. Be a ship team. Hey, aku sabi ka no. The tiny di shitty. Covered? Di Ano yung month? No, no no, a bit.
Abrit? Oh, Mes? it's Spencer. 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 Okay, abrit. Oh, sorry. Na ako, tataki din one. Sino? Oh, I mean. Which one? Shetty? No, Maybe. maybe. Para di Sa hapa na sino gidi on si talo? Abrit? Set. Not senior. Christina. She's in it. Sino gidi on si? Oh, uno mas na mention. Spencer. Spencer. Después, Dia Onsi. Dennis. Then Okay. Right? Dennis. Okay. I mantieni finota. Brad, getting the Papa CHA. Had a assessment. One of the surveys that we're supposed to get data from it to see the status of the language. So para develop out your grad, right? Yeah. Pues esta in recruit totally DS na assessment officers. What's that? Esta in fan totally DS na iPad, CJ, Sublime. So net visa Gomeluli, visa program manager sa who necessitated a tech person means it for na halong toruta. It's a survey monkey. Pues esta been tuning training para DS na assessment officers. DS 5 gear. Da who vetitina storo do I questiones ni tamani para o tamiri pues gi escola manhã guina fenen gua dos na escola manhã gui para ventagi I assessment but what to some assessment officers da ben na totally class yeah dan sabi NCVE survey para pilot. Kasi kinyan ti matoto hafa tatalaka pues gi madu sabi ban tutulungan para komunidad ban sili para uno iPad ban huzo lo wa onsi na stakeholders was tegui UOG GCC bago katali presidente Kusinya gua QR code da sempre gi intero IOG and intero estudante po manabuzo po matuli survey or assessment ha. Oficina mahot commission for tomorrow GDOE lo gua onsi in identifica pues assessment officer sempre manhuzo como fuera de once the stakeholders, sempre manhusing mo, manhusing para senior citizen center, but mono, totally familiar with Maga'låhen Hurao, sempre kita persona, totally familiar kita persona, sempre matagi, in tatagi, by recording, masaya jasmine. Oh, wow. Size para adjustment. Yeah. Zaidi wazowi stakeholders watilia, manahuzo na kazi na base ni presidenti UOG, then presidenti GCC. So just not saying that to say the senior B5 senior doesn't see Mary Clara. Yeah. Jumu hafa golf agradecing golf Malik para pago, Malik anta kusugi komunidad. Zangin hufaisin hafa matu na Malik mabahiri bidalanta. Ti perfecto was every na lati hit no. Matu na tatutupi magana tatutupi was it just masi na Malik kaya kusugi fatoy bisel hufaisin receiving Malik the Maga'låhen Hurao. Then in the Diha program in Huntan, right? We're doing a lot of community work with with people that want to come and live on Diha. It is that Taradia. Wow. Program in Huntan. Taradia di Instagram. Oh, Yeah. All of Oh, us. definitely Katina si Tidian. Okay. Iba.
logo of bonito sa kahit, di mafatinasi, monagati, and maeza, puri tanota, puri mismo tanota. As the exact, di mafati, tas Måtso ito. Siya, pumatitinas entrance holiday curriculum. Lo siya to Måtso ito curriculums and put NOA to manako matagi, Siyempre, mag-dongkuli pa magwanta sa batunutan naman. Dito mo na kwa kay Måtso Reservoir ba na? Bago Season lang sa akin. Tato, kumana doon pa rin. Måtso Reservoir rin. Mga reservoir doon. Mga Sa PC, no? Ocho ba na ni Kung nasiton, hollow. Chile talan ginanita. No, di na hollow pa rin. Kaya pa rin. Ang gagawin ko sa nagtaturo nila yan. Kung ba maganda. Okay ba pala? No. Yeah, hindi ako mas na YouTube, makapagbabahat mo. Okay, hindi mo kahit. Then Maga'låhen pa mag-uun. Yung ma-esh ko do manipig segment, we go knowledge of our team we have such a good team. Mungkin. We are really, really good team. Sabihin niya, kasi naman Malaysia, Sinita, Subisa. Tama. Okay, It was umak. Ang ito mas. Sign. Nanahuli sa Messi. Basta. Okay, alas. Alas 5. 52. Esta, ano na ata? Oh, maganda. Hindi ba sa mga? Nisito pati, Thomas and si Rencha sa gaya, Risa Pri. Rencha, un may kokore si Boy, but si Nota. Hindi papatuloy nota siya. Okay. Adios, Jesus Masi. Uno tato may nila. Wow. Uno maganda ko. Adios. Adjust. Just